Përshëndetje miq, ju lutem shumë subscribe-ni këtë kanalin tim TikTokut, se më duhen 1000 frenda. 1000 friends, më duhen follow back, please, nuk u kushton asgjë. You not pay no penny, just subscribe to this channel to be friends. I need you only 1000 friends. Please. Ju lutem miq, mi kesha këtu Facebookut, nuk du kërkesa aty duke shkrujtë në TikTok miqësi. Unë këtu jam thjesht e kam hap këtë TikTok për përqo zërin e demokracisë rinisë shqiptare që mos të flenë gjumë, t'jap sa do pak atë kontributin tim si adhetar që jam për një Shqipëri të lirë, demokratike. Kemi 100 vjet më shumë se 100 vjet në komunizëm dhe du kaq është për këtë punë e kam hap këtë faqe TikToku. Nuk du kërkesa relationship, jam burr i martuar, kam familjen, nuk kam nevojë për kërkesa miqësie. I'm gonna tell you in English also, please, friends, if you are with me in this channel, I don't want no relationship. I'm a married man, I have family, beautiful family. I don't need no one to get involved with relationships. You understand? Please leave me alone. Do not write me bullshit in this address. I want you to understand I'm not open this TikTok to get involved new relationship. I want you to be friend, to listen me what I'm talking for democracy. I'm here for democracy in Albania. We never get democracy. More than 100 years, Albanian people suffer from communist regime. People, they keep changing the names, keep changing the leaders, but they doing same politics. They lying to European countries, they lying to American countries. They tell we are in democracy, but we are in dictatorship. Albanian people suffer from this regime. They have war 1990, but still communist people drive Albania. We live in bad dictatorship. Mr. Sali Berisha is dictator. Mr. Edi Rama is dictator. We are fighting to remove from the job. They take all government. These people, they replace the party to suffer. They buy the party. These people has a lot of money. They buy the party. Edi Rama buy the party. Parti Socialiste. Mr. Berisha buy the party. Parti Democratic. Both, they are rich. They are very rich guys. They have bodyguards, they pay bodyguards, they have a police service, secret service, and they leave Albanian people in the hell. They sell the land without, they hiding, they sell the lands to oligarchs, people who has money, people who don't have money, no have rights. Albanian people working hard outside the country for many years, but government not sell the land to these people for €1 and to doing business. No, they sell to oligarchs. Oligarchs, and they doing rules underground. This is not nice. This is not nice. That's why Albanian people are in protest for 29 days.
because they sell in the ground, somebody else's ground. The government sells somebody else's ground. It's not their land. It's some other people has that land. But government no give papers to that people. They don't give papers. This is how they work in Albania. We try to remove this son of the bitch. This is not government, democratic. This is new dictatorship. After Enver Hoxha, they came these people and to screw Albanian people and never get resigned. Edi Rama be prime minister 2013. They changed 4 president, American president, they changed 4. When he was here, when he was in this job, Edi Rama was Obama president. 8 years Obama. Obama left, he's there in Albania, prime minister. After they came Trump, 4 years. Trump left, he's prime minister in Albania. And then come Biden, 4 years, 3rd president. Biden left, he's prime minister. Now Trump come and he's still prime minister. They changed 4 president, American president, and he be prime minister. You see, this is not called democracy, this is called dictatorship. Po shpjegoj edhe shqip. Dashur bashkëtar, Edi Rama ka ndru 4 presidenta Amerikan. 4. Po llogaris vetë vitin nga 2013 deri më sot. 13 vjet në pushtet. Ka ndru Obama 8 vjet, ka ndru Trumpin 4 vjet, ka ndru Biden 4 vjet dhe tani ka ardhur përsëri Trumpi dhe përsëri ki dën 3 president ashtu kryeministër. Do të kam fitu votat, se ku i ka marrë ato vota, fiton gjithmonë ai që numëron, sepse kështu e kanë bërë kodi zgjedhor komunistët, Saliu me Edi Ramën. Numëron Sala me Edin dhe ashtu e lejnë, si ku i numërojnë ata. Se çfarë kanë pas në ato kuti, një zot e merr vesh. Askush se din se sa vota kanë pas ato aty. Se s'ka qenë tjetër parti që ti numërojnë. E ti zbulojnë se si janë bërë manipulimi atje. Partitë e vogla nuk kanë drejt numërojnë votat. Tjenë komision zgjedhor, qendror. Pra, nuk i din dallaveret. I din vetëm Partia Socialiste, Partia Demokratike, i din dallaveret njëri tjetrit. Dhe thot kemi fitu votat. Diaspora nuk votoi, kanë votu vetëm ato militantë të tyre. Nuk na njiftë sistemi ne votën. Mu nuk ma njiftë emrin tim sistemi. Pra, kush votoi atje, askush se din, vetëm e din Edi Rama e Sali Berisha. Pra këta din mbajnë përgjegjësi për votat. Dhe gjithmonë ata fitojnë. Bën zgjedhje Partia Demokratike, fiton Saliu gjithmonë. Edhe Edi Rama në krah tjetër, vetëm ata di fitojnë. Të tjerët hanë barë. Tjerët janë ushtar tyre. Askush nuk fiton, përveç ta di. Këto janë shikët e Shqipërisë. Ju lutem subscribe të këtij kanal, mos harroni. Ndani ta presioni zërin tim edhe më shumë. Duhet subscribe-ni. Ja, marrun 10 minuta, Zoti i rujt, protestuesit, ka komunistët e liri demokraci, po është diktatura. Nesër dhe ma shumë tek TikToku im edhe në protesta, nesër dhe ma shumë, mirupafshim. Liri demokraci, mirupafshim. Rujt Zoti.